Bersama ranger kita Rades Hanafi. Denai rasoi harago diri laki ampu kaki dulu bajunjung tinggi kini dendi sakiti bantu akan indah bagunong lain gala nan bagalaan tagi masur akan biana mangasa di dalam kunan nenek diri dua indah baca dilahir mananan kana di batin indah no nampak ngidu tarasa gilu dituri hasam bilu sianan katamu wate tasakira suta sangai diube nak namu ceka dilahir mananan kanai di batin indah no nampak. Ya, satu tenang mau jumpa tentunya kanai di batin. Ya, kebersamaan di siang hari yang sangat berbahagia ini.